Fáilte roimh go fáil mí níos Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1 topic a dóigh. Rannóg de haithin an tíre leo ag díriú bheith Éisteacht. Level A1 topic 12 section 10 Did they enjoy the holiday? Focusing on listening. Lamúna túra mí a lurg agus a thuairt faoi áit, seeking and giving opinions about a place. Beag an bhfuileog haithin an tíre leo uait don gníomhaíocht seo. You'll need the handout Did they enjoy the holiday for this activity. There is a link in the description box below to the handouts and the notes for the lesson. Haithin an tíre leo. Did they enjoy the holiday? Éist le cahrar ag caint faoin tíre a bhí acu. Listen to 4 people talking about the holiday they had. Líon Éisteacht an Gréile, Hias. Fill in the grid below. Ná ní gá abertí omlána a scríobh. There's no need to write complete sentences. Chluisigh tú an bhír a há uair. You'll hear the sound clip twice. Haithin an tíre leo. Míle. Bhí mas sa Spáin Laethanta siadam níana. Bhí an amsead an tethir fad. Chuaigh me anlam a dheirifar agus danmuid an ára san. Bhí éiseanna maithe sa cheantar. Haitin an áit go mórlam. Bhí na daoine an chardúil agus haitin bia na Spáine go mórlam. Bhí sé an deas ar fad. Orla. Bhí me America saoire léana le mar céile. Chamuid 7 i Masdún agus danmuid in óstán an deas an sin I lár na carach. Bhí an aimsir an uair, ach níor chur sé sin isteach nua macharin. Chuaigh me I sipadóireacht agus cheannig me lán I a díad an na páistí. Bhí an bia agus an lóistín séir go leor. Hain an tíre go mórlam. Agus bevrálam dul a reis an bhliain se chuin. Sophie. Bhí me sa dhréig saoire I mí júl. Bhí an aimsir go hálainn. Bhí sé te agus gríonmhar gach lá. Danmuid I deach lóistín. Bhí sé ciúin agus glán agus bhí na siomraí deas. Chomh mé an sin le mo chara. Bhí an áit ceart go leor. Ach ní ran bia deas. Lorcán. Bhí me ganada saoire líana le mo bhean chéile. Bhí sé fuór agus bhí sé a cosneachta. Danmuid I deach lóistín. Ní rá an lóistín ró dheas, ach bhí an áit hain go hálainn, agus haitin sé go mórlainn. Haithin an tíre leo. Míle. Bhí mas sa Spáin Laethanta siadam níana. Bhí an amsead an tethir fad. Chuaigh me anlam a dheirifar agus danmuid an ára san. Bhí éiseanna maithe sa cheantar. Haitin an áit go mórlam. Bhí na daoine an chardúil agus haitin bia na Spáine go mórlam. Bhí sé an deas ar fad. Orla. Bhí me America saoire léana le mar céile. Chamuid 7 I Masdún agus danmuid in óstán an deas an sin I lár na carach. Bhí an aimsir an uair, ach níor chur sé sin isteach nua macharin. Chuaigh me sipadóireacht agus cheannig me lán a díad an na páistí. Bhí an bia agus an lóistín séir go leor. Hain an tíre go mórlam. Agus bevrálam dul a reis an bhliain se chuin. Sophie. Bhí me sa dhréig saoire I mí júl. Bhí an aimsir go hálainn. Bhí sé te agus gríonmhar gach lá. Danmuid I deach lóistín. Bhí sé ciúin agus glán agus bhí na siomraí deas.
Chomé an sin le mo chara. Bhí náit ceart go leor, ach ní ran bí deas. Lorcán. Bhí mé Canada ar saoire im líana le mo bhain chéile. Bhí sé fuair agus bhí sé a cosneachta. Danmúid I deach lóistín. Ní rá an lóistín ró dheas, ach bhí an áit hain go háling, agus haitin sé go mórling. Inis racham í trí on script, and now we'll go through the script. Míle. Bhí mé sa Spáin ar Laethanta saoire im Líana. I was in Spain on holidays this year. Bhí an aimsir an-te ar fad. The weather was very hot altogether. Chuaigh mé ann le mo rifuair agus donmuid in Orasán. I went there with my sister and we stayed in an apartment. Bhí áiseanna maithe sa cheantar, hahan an áit go mórlam. There were good facilities in the area and I really liked the place. Bhí na daoine an chordúil agus hahan bíon na Spáine go mórlam. Bhí sé an deas ar fad. The people were very friendly and I really enjoyed the Spanish food. It was very nice indeed. Orla. Bhí mé America ar saoire im Líana le mar chéile. I was in America on holidays this year with my husband. Chaithmuid seachtain I Mostún agus donmuid in Óstán an deas an sin I lár na cathrach. We spent a week in Boston and we stayed in a very nice hotel in the center of the city. Bhí an aimsir an uair, ach níor chuir sé sin Éisteacht nó amach oireann. The weather was very cold, but that didn't bother us. That's a really nice phrase, chuir sé Éisteacht oireann. It bothered me, chuir sé Éisteacht oireann. And here we have the negative, níor chuir sé Éisteacht nó amach oireann. It didn't bother us either way. It didn't put in on us or out. It would be the literal translation. Chuaigh mé ag siopadóireacht agus cheannaigh mé a lán éadaí don na páistí. I went shopping and I bought a lot of clothes for the children. Bhí an bia agus an lóistín saoir go leor. The food and accommodation was cheap enough. Hahan an tíre go mórlam agus bhreá liom dul arás an bhliain se chuain. I really enjoyed the holidays and I would really like to go back this coming year. Sophie. Bhí mé sa Gaeilge ar saoire I mí úil. I was in Greece on holidays in July. Bhí an aimsir go hálainn. Bhí sé te agus grianmhar gach lá. The weather was beautiful. It was hot and sunny every day. Donmuid I deach lóistín. We stayed in a holiday house or accommodation house. Bhí sé ciúin agus glán agus bhí na seomraí go deas. It was quiet and clean and the rooms were nice. Chuaigh mé an sin le mo chara. I went there with my friend. Bhí an áit ceart go leor ach ní raibh an bia deas. The place was nice enough, but the food wasn't nice. Lorcán. Bhí mé I Canada ar saoire im Líana le mo bhain chéile. I was in Canada on holidays this year with my wife. Bhí sé fuair agus bhí sé ag sneachta. It was cold and it was snowing. Donmuid I deach lóistín. We stayed in accommodation house. Ní raibh an lóistín ró dheas ach bhí an áit féin go hálainn agus hahann sé go mórlinn. The accommodation wasn't very nice, but the place itself was beautiful and we really liked it. Agus inis na freagraí. Míle. Bhí sé sa Spáin. D'an sé an Orasán. Bhí sé an aimsir an-te agus hahan an tíre leis. Chuaigh Orla go America. D'an sí an Óstán. Bhí an aimsir an uair ach hahann sé lé.
Chuaigh Sophie go dtí an Ghréig, d'an si I dteach lóistín, bhí an aimsir go hálainn, ach cheap si go raibh sé ceart go leor. Chuaigh Lorcháin go Ceanada, d'an sé I dteach lóistín, bhí sé fuair agus a chur sneachta, thaithinn sé leis. Agus inis éist arís leis an script. Thaithinn an tíre leo. Míle. Bhí me sa Spáinn Laethanta sirim níana. Bhí an aimsir an cethir fad. Chuaigh me anra me dhearfar agus danmuid an ára san. Bhí éisteacht na maithe sa cheantar. Haitin an áid go mórlam. Bhí na daoine an chardúil agus haitin bia na Spáinne go mórlam. Bhí sé an deas ar fad. Orla. Bhí me America saoire Míle le mar céile. Chamuid seachtain I Masdún agus danmuid in nóstán an deas an sin I lár na carach. Bhí an aimsir an uair, ach níor chur sé sin isteach nua macharin. Chuaigh me I sipadóireacht agus cheannig me lán I a díad an na páistí. Bhí an bia agus an lóistín séir go leor. Hain an tíre go mórlam, agus bevrálam dul a reis an bhliain se chuin. Sophie. Bhí me sa dhréig saoire I mí dúil. Bhí an aimsir go hálainn. Bhí sé agus gríonmhar gach lá. Danmuid I dteach lóistín. Bhí sé ciúin agus glán agus bhí na siomraí deas. Chomh mé an sin le mo chara. Bhí an áit ceart go leor, ach ní ran bia deas. Lorcháin. Bhí me Canada saoire Míle le me bhain chéile. Bhí sé fuair agus bhí sé a chur sneachta. Danmuid I dteach lóistín. Ní rá an lóistín ró dheas, ach bhí an áit hain go hálainn, agus haitin sé go mórlainn. Inis lay gach sleacht amach os ord, and now read each passage out loud. Míle. Orla. Sophie. Lorcháin. Beidh an filleog tharraingt an tíre leo cén grád uait den gníomhaíocht seo. You'll need the handout
haithin an tíre leo cén grád for this activity. Cén grád, which grade? Is múntóir tú, you are a teacher. Seoíos na freagraí a scríomh daltaí a scrúdú le déanaí. Below are the answers the students wrote in a recent exam. Lé na freagraí, read the answers. Bron grád ar na freagraí, give a grade for the answers. Ar lua nó ar úsáideach na elementí seo a leanas were the following elements used or mentioned. Brithre éagsúla, different verbs. Adíochtaí éagsúla, different adjectives. Réimíreanna, prefixes. Áit, a place. Lóistín, accommodation. Aimsir, the weather. Daoine, people. Bia, the food. Háiseanna, facilities. So as you go through, see if they've mentioned each one and then base your grade on whether or not they covered each item. Úsáid as an gréile chun na gráid a bhranna. Use the grid to grade the passages. Tick, lua nó úsáideach na elementí. The elements were mentioned or used. X, near lua nó úsáideach na elementí. The elements were not mentioned or used. Bí díon, be hard. Ní féidir leat an grád céanna a bhranna ar gach freagra. You cannot give the same grade to each answer. Mar hampla, for example, Seoigh an gréile, Éisteacht. Here's a grid filled in. It's not based on any of the passages, but you get the idea. Gaeilge live. Good luck. Agus sin deire le Rannóg go de, haithin an tíre leo. Did they enjoy the holiday? Tuair mí a lurg agus thuairt faoi áit, giving and receiving opinions about a place. Tá na nótaí agus bilóg a oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle, suíomh lúscartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas the Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thuairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.